Scotland rama khuan lo nei tu ri thei berve tak mai pakhat hi a oma a ming chu Fleming ani ni kha chu ram hnuaya eizonga akalain apia lok chirdup muna tang chuan tranpui ngai au thom a reta thut maya a man roken lai chu ada thoya man mo takin auri omna lama chuan atlan ngala naupang pakhat hi akong chen pilin chirdu pa chuan alo tanga tal chua tumin mangang takin alo invai boina samai ani tranpui tu avin alo treteng tung mai alo ni a tranpui tu nei lo se chu hriom takle muang cha nga chirdu pa chuan pila thingei tur ani chu tranpui ngai mangang taka chu Fleming a chuan avachan chuak ta a atu ka chuan Fleming ate in kota chuan sakor to lai lirnal tak mai he aron ding rup maya pa in chei nal tak mai hausa le zaum mel tak mai he alo chuaka nimena no pang I chan chuak ha ka fapa ani a ti in aroin mel hria tir ngala ka fapa I lo chan chuaka rutlet venge che ka du ani ti in lom thu suin ku thing mevin chibai aron buka Fleming a chuan ka thil ti kha rutlet atan ti kanilo alo ti tlat mai ani chuti anin biak lai chuan Fleming fapa chu in chunga alo tlan lu that thata mi ho sapa chuan kha I fapa emni atia Fleming a chuan chuang ru tak chungin ni e atia chu pa zom tak mai chuan ti dan tur ka hria I fapa hi ka hruayanga sikul that taka lekha kalo zirti range apa achun phei chuan mi chuan om tak alani nge yang atita a chutiang chuan apa pon arem ti puita ani huna local zela lo nei tu pa Fleming of apa chuan London a St Mary's Hospital Medical School atangin doctor alo zirzo veta rim taka na thokin khovela miro puiber bertezinga chiartel kum khwa to tur Sir Alexander Fleming a natna shik thathei damdoi thail tiang penicillin muchuak tu hi aloni zuita ani kum enge mozat ave nu chuan khami ho sapa fapa kha pneumonia natne in thi ngamin anata hlau maya engdam doi nge ti dam ta le kan ti chuan Sir Alexander Fleming a mu chua dam doi penicillin nge kha enkol na na mangin alo dam chuak ta ani chumi ho sapa ming chu Lord Randolph Churchill ani a afapa penicillin manga anchan chuatak chu Winston Churchill a British Prime Minister ropui bertezinga mi kha ani he chanchin ngai nom tak atanga kanjir chua thei chu phut nei lo vathil tha kan ti hian ra tha seng tur anei zel thin ti hi ani hetiang anga ton hriat ropui ilo nei ve to ani chuan comment lama ilo soi ve donia